Patut do ita makataon dia itu pau bani Tuhan ta. Ija halani holong ni do boy hita martupu bani yanan on. Jana lang lupa nami makataon dia itu pau bani nasyam. Bapak inang dewan juri. Sona hama pertua mau jana Kabupaten Simalungun. DPC Kota Pemantau Siantar. Jana Yayasan Raja Sang Nawalu. Ija do may ber nasyam nami panora. Laho pada skon isini pidato nami. Pinta tarma bitutur urat ni zabi-zabi. Perlobe mahita bertutur patandahon isinami. Goranhu Aymar Rosyanta Boru Saragi Garinggi. Jana marsikola i SMA swasta GKP Sada Pematang Raya. Nagabe judul di pidatoku Aima Waluh Podahni Raja Sang Nawalu. Bapak inang hita haganupan getido itangah hita hata podah. Ahado sebenarnya podah ai. Podah Aima pangajarion di berehon halak nalegan ubani sasada halak. Nama bere podah isobut maai sipar podah. Adong do walu podah ni Raja Sang Nawalu na parlobe Aima parholong. Holong Aima ahak nay pataridahkon hita hubani halak nalegan. Tapi bani zaman sondahanon mahol mahita gabi jol masipar holong. Ija getinan mahita memikirkan diri ta sendiri, jana lang perduli behita bani halak nalegan. Maningon bani perguluhan ta, maningon debo hita makholongi diri ta sendiri, jana makholongi halak nalegan. Halani ang godoma dong holong bani diri ta, pasti roh mah hadameon bani perguluhan ta. Napaduahon Aima parhorja. Parhorja Aima makorjahon aha nadok yondoskon hubatta. Tapi bani zaman sondahan on, jarang mah adong parhorja na makorja humbani bulus ni uhurni. Gatinan mah halak marbisu. Ay anggona igoran parhorja buedo masamni. Upamani Aima parhorja di Kuria. Sahalak situai gareja maningondo pataridahkon buah-buah ni tonduy. Asa isobut ma iya situa na manggolu. Patuluhon Aima pitor maruhur. Pitor maruhur Aima padaskon atape makorjahon nasa sitong ni. Ija kadang ramah hita sebagai nyombah getima hita mengototoi orang tua ta bani pasal parduiton. Tapi maningon do pitor hita bani namar sahab atape namar pambayanan asebo hita gabe jol masih tiruan. Napopatkon Aima pakar. Ahado pakar ai. Pakar Aima sikap pajongjongkon hasitongan. Bani parguluhan ta jarang mahita gabe halak na pakar. Halani gatinan mahita memikirkan resikoni. Bani diri ta sendiri maningondo hita gabe jolma na pakar mandalan kon nama dear. Songan hatani pepatah na makatahon berani karena benar. Palimahon Aima ipamagodangkon. Ipamagodangkon Aima makurjahan haganup horja ibagas na tongon-tongon. Bani sada horja maningondo bohita ipamagodangkon. Aseboy persaya halak hubatta. Ipamagodangkon ay masada horja na burat tumam. Tapi angko ibagas na tongon-tongon do hita makorjahon ay boy do torsa haganupan. Napaunonghon ay mahot paruhuran. Hot paruhuran ay malang taruyun atau pelang moleng. Haganupan bay ni namandalani parguluhan on maningon do hot paruhuran ta. Halani boydo halak nalegan manilai dirita humbani hot ni paruranta. Contoh ni Aima, anggu menjual sina hita bani sada halak nado mamarpadan piga arina salpu. Tapi halani kalah do sada tokeh ai bani harga miktor moleng do hitam bani tokeh nalegan. Ijai isobut mahita si osei padan. Podah na papituhon Aima marsipat tunggungan. Marsipat tunggungan Aima marsipat sangapan atape marsitangian. Bani zaman sondahan on, gati mahita lang marsipat tunggungan halani adong sifat latei. Bani namar keluarga, marhasoman, pakon marmasyarakat, maningon mahita, boy gabe marsipat tunggungan. Ase boy homa, ase amgoy pasangapita halak, hita pe pasangap halak nalegan. Jana podah na parpudi Aima patorsahon horja. Patorsahon horja Aima parlaho na ihorjaon hita. Sonaha aseboy hita maju kulobeni ari. Ang godoma torsa parguluhanta
boy mahita patorsaon horja. Nagabi ripun ni Aima, ahanay pukah ni orang tua taparlobe maningon do idalan kong hita. Nagabi pangujungyon ni Bapak Inang, iban nami do sada upasan na makataon. Ipokah bulu balakke, bagot ni sigay ni bagot puli. Naipukah ni naparlobe, pauli-ulio ni naparpudi. So na malobe, ni padas hanami, ang godong hurang lebih ni hanami minta ma. Dia itu pa horas.